Miding Tabir Kwaipuna Pu Image TV na Taramna Oksabgalona Brajas Kumarna Krumzari Nasigi Marueva Pauda Imphal Fawa Gas Pipeline Atuba the Tingduna State Asida Gas Supply Tawuda Apan Balaitava State Ama Wahilagani Haina Chief Minister na Pongdokre Manipur da Hawkyo Pung Kunmarida Myo Yankaima Nauna COVID-19 positive Oiva Tinakre IGAR South na Sinduna Mega Medical Camp ngasi hudokre loinana Padmasri Birender Singh na Haryana gi Chief Minister Manohar Lal Khurana ga unaduna sanaroi singbu mateng pangbina bagi matangda khanakre mapungoi pau lobirasi Chief Minister N Birena Ishram Card Singh Yenthokre Hotel Imphal da ngasi pangthok kiba thoram aduda Chief Minister na Manipur na Silchar to Imphal amadi Kohima to Imphal yoba gas pipeline athubuda tingduna state asida gas supply tawuda apanba leitaba state ama ohilagani haina thajaba pikre state asida liquefied petroleum gas LPG refilling bottling plant su athubuda sangaragani haisu haiki ngasi Karsing yang thopliba Ishram gi matang da palna Chief Minister na phongdokhibada Ishram scheme asina consilibasi unorganized worker kurimak haibadi construction worker migrant worker domestic worker street vendor truck driver ngami sing agricultural worker asa worker na singbasingni haiba scheme asigi makhada registration tawraba unorganized worker kurimakta Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana PMSBY gi makada accidental insurance pigani insurance asi accidental death amadi matam suppagi oina accident namaram oiraga soinai halaba worker aduga lupa lakh ani amadi partial disability oirabasingdana lupa lakh ama pigani Chief Minister na makha takibada scheme asigi makhada apunba unorganized worker lakh nipan registration taunaba pandam thamlabasu hojik phawda miyoi lising yankai nipan lomtamak registration tawrakpada nuaitaba phongdokhi Thoramgi manung channa Chief Minister na Ishram da registration camp sing mari leinaba departments na silhan naba Chief Secretary da pautak pikhi khoi hayengdagi Chief Secretary ki makhada mamagi officer mam torkanda mamagi department singda masigi enrollment ki registration ki office hangani madudai da asa worker singna labor singna angawadi ki wero maneraga ki wero mayamna chalaga registration tawbiu high registration je kai paisa tingada mate kai nate asagi honorable minister na hakiba Aadhaar card ama or bank account or telephone number sigi omjinani ngasigi thoramduda IPR and Works Minister T.S. Bijorjit Singh Union Minister of State for Labor and Employment Rameshwar Teli Manipur Building and Other Construction Workers Welfare Board ki Chairman H. Dingo Loktak Development Authority ki Chairman L. Sushildro Chief Secretary Dr. Rajesh Kumar, Labor and Employment Minister ki official sing amadi atay miyoi kayana saruk yakhi. Manipur da hawkyo pung kunmari da miyoi yankai mga nauna COVID positive oiba thenakre miyoi amana laikidre. Pungpham asida apunba miyoi lising awa samapan subna taret COVID test tawkhibada miyoi yankai mga positive oirambadagi ngasigi COVID positive oibagi chang sada 2.8 yauki. State asida COVID pandemic lakpati ngasi fawda apun mamiyoy lak ama lising kunmari chahum marfuhumdoi COVID positive oikre miyoy lising samapan nipu nitoyna laichat sina maram oiraga sikre Malem pumbagi oina COVID positive oiba migi masing koti kun mga lak kun teret lising marfu mga chanipal nipu teret yaure masigi manungda miyoy lak yangkai lising Marifudra nipan sahum marifudra matoi lekidre narambadagi fakibana koti kunithoi lak marifutaruk lising marifudra nithoi satret marifusukre
कोविड लाइचित की चैथेंग फंगदुना कोविड पॉजिटिव केस मसिंग ख्वाइदी वांगबा लेबाक केस कोटी मरी लाख 63,343 थेंगनदुना यूएसए ना अहानबदा इंडिया ना केस कोटी 3,94,13,343 थेंगनदुना अनीसुबदा अमदी ब्राजील ना केस कोटी 2,53,13,343 थेंगनदुना अहुमसुब कोविड केस मसिंग याम्बा लेबाक ओइरी UCM याउन मणिपुर की तोान तोान लुप कयाना बॉर्डर फेंसिंग खाबगी थबक सुबा लेपनब खंगनबा लेख्रबसु बीआरटीएफ ना मखा ताना खुमांग सौक्सिन फेंसिंग खाबगी थबक चथरी अगस्त थागी तांग 19 यूनाइटेड कमिटी मणिपुर UCM के प्रेसिडेंट जॉयचंद्र कोंथौ जमना लुसिंग टीम अमना चयेत नदुना लेरिबा क्वाथा खुनौदा लेब बॉर्डर पिलर नंबर 81 जंक्शन खोंगचत्ता पिलर अदुदगी किलोमीटर अनीरोम चथोकलगा बीआरटीएफ ना इनौ नौना बॉर्डर फेंसिंग खाना नबगी योट युंगनब कोम तौरंबा खोंगचत अदुदा थेंगनखिबगा लोइनना मखाताना थबक सुदनब कोम सिंह मेंशनलमखी मखाताना फेंसिंग खाबा लेप्त्रबदी जून 19 हेना साथीब अचौब इहो अमा लाकनी हाइना UCM के प्रेसिडेंट जॉयचंद्र कोंथौ जमना पाउमीसिंगदा फोंदोखिबा लेख्रबनी नाकल अमरोमद बीआरटीएफ ना मखाताना फेंसिंग खाबगी थबक चथरे हाइबगी पाउ अमा फंगबदगी ngasi पाउमी टीम अमना चंगचिनदुना यंगचिन लुबदा ममांगदा UCM ना फेंसिंग खाबा लेपनबा खंगखिबा मफम मक्तुदगी किलोमीटर अमा हेना फेंसिंग खानब बॉर्डर पिलर 34 रोमदा योट कया युंगदुना थबक चथरंबा थेंगनरखी लोयना मखाताना चयेत नै हारिबा बॉर्डर पिलर नंबर 81 मखोंगदसु फेंसिंग असिबु खानबगी डोजर सिजनदुना टेमखाइबा होरमले हारिबा फेंसिंग खाबगी थबक असि 81 पिलर योगदब किलोमीटर अमरोमदा ngaire लेंगाकना मणिपुर की लम इंसी अमा फावबा मांगहलोई हाइरबसु चयेत नरिबा बॉर्डर पिलर 81 फाव फेंसिंग तौबगी थबक लोचिन गदौरी नाकल अमरोमदा क्वाथा खुंजा सिंगना बॉर्डर पिलर 81 मनाक्ता बीआरटीएफ ना लाक्तुना फेंसिंग खानबगी थबक सुरंबा थेंगनबदगी मियाम संगदुना अथिंग थमख्रे लोइनना हौजिक मफम अदुदा बीआरटीएफ ना मखाताना थबक सुबा लेप्तुना लेरी हरी IGR South na sinunangasi मंत्री पुखरीदा लेबा हेडक्वार्टर IGR South की कैंप नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्टर जनरल असम राइफल्स लेफ्टिनेंट जनरल PC नायर ना ngasi मेगा मेडिकल कैंप हौदोक्रे COVID-19 लाइचत खरा साफरकलब मतम असिदा नॉर्थ ईस्ट अहानब ओइना IGR South ना सिंधु स्टेट असिदा खुंडारिबा तोंगान तोंगानबा जाति फुरुप कयाना असम राइफल्स का मरी हेन फगत हंदुना शांति लेबा लबदम अमा ओइना पांडम दा We contact and we care haiba team da mega medical camp asi sinbani hari camp asi da specialist Dr. Kuntramapan RIMS Jennings AR BALK Hospital Delhi ki doctor singna mega medical camp asi da saruk yari camp asi da COVID vaccination bank account hangba Aadhaar, PAN card, SEMBA, AR recruitment information and AR recruitment process demonstration tawgi tabak sing chathaki masida natana social welfare department yauna handicraft ki kanaba sing su miyam da khangan ki thoram adu da manipur ki tongan tongan ba district sing dagi khangatlaba disabled mioi tara da wheelchair sanitization spray pump tara composite medical aids kit taramanga stretcher taramanga amadi BP yengnanaba machine pulse oximeter water vaporization yauna hidak langthak singsu yantoke Kakching assembly constituency gi hana MLA oiramba yengkom surchandra gi mityeng makhada Kakching SC gi manungda leiba sinmi singi namak isram gi makhada labor card amasung socio economic कास्ट सेंसस की मखादा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJAY की कार्ड फंगबा यारब मियोय सिंगी हेल्थ कार्ड साबिदुना ngasi मसादा खुसिनख्रे ngasi कक्चिंग तुरेल वांगमदा लेबा कक्चिंग असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की हाना MLA ओरंबा यंगखोम सुरचंद्र की युमदा पांगथोकिबा कार्ड यंथोकपा थोरम अदुदा यंगखोम सुरचंद्र हाना कक्चिंग SC की MLA ओरंबा KSS चावा हाना कक्चिंग म्युनिसिपल काउंसिल की कमिश्नर ओरंबा KSS राधामणि हाना कक्चिंग म्युनिसिपल काउंसिल की काउंसिलर ओरंबी
थांजम काननबला कक्चिंग म्युनिसिपल काउंसिल की काउंसिलर ओरम्बी अमदी वाई जोय कुमार सोशल वर्कर ना थोरम मपुसिंग ओइना सरुक याखी थोरम की मतंगदा यंखोम सुरचंद्र हाना एमएलए ओरम्बना फोंदोखिबदा नोमगी थबक सूरगा हिंजरिबा अमसुंग लायरबा मियाम गिदमक पाइखलकलिबा लेबर कार्ड अमदी PMJAY कार्ड असी फंगफम थोकलबा अखोय खुनिमकना फंगहौननबा होटनगदबनी अना अयेक असो अपन हाइबा असी मियोइबा अखोयना थोकलोय हाइनिंगाइसु लेते करिगुंबा अना अयेक असो अपन थोरकपो मतमदा तेंगबांग नबगिदमक लेबर कार्ड नत्रगा PMJAY कार्ड असी पाइहौनबा होटनगदबनी हाइना फोंदोखी नोंबदा चली द सोहुंद साइ लेबर मना माना रुपा लिसिंग कुंजंग याखै संग खरा दि लै ngomdoro allo won yor pei ba krai imung dre noya ko ko den ko den le lebar ro be si noya ko bimung de kya gen ni maru de lebar ta mo pa de maru de pi ba facility and phang gari imung da asawa ko kai ni mati mu ko ne koi लेबर का से पाइन बोलसी लाकदोरिबा कुमजा लिसिंग अनि कुनिथोगी अंगनब सरुक्ता पांगथोकदोरिबा मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली मिखलदा कक्सिंग असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी दा इंडियन नेशनल कांग्रेस INC की मिरेप ओइनबा थौरांगलिबा नौरेम कोविड प्रदेश कांग्रेस कमिटी PCC मेंबर बु माई पाखनबा पांदमदा मोहम्मद अमू खान की सोराम मांगलेकाय लेबा युमदा बुथ कमिटी सिंगी मिफम पांगथोकतुना खनख्री मिफम अदुना कक्सिंग असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी दा कांग्रेस की मपांगल नौना सागतपदा अचौब थौदांग लौखिबा MPCC की PCC मेंबर नौरेम कोविड ना कक्सिंग SC की मनुंगदा लंबी थोंग लौमी सिंगी चौकत थौरांगी तबक लैत लायर सिंगदा मतेंग कया पांगदुना लाकली पार्टी असिगिदमक नौरेम कोविड ना मतम सांगना वाजरकलबा असिगी येंगलगा ngasiगी मिफम असिना कुपना खननेरबा तुंगदा कक्सिंग SC की INC दा मिरेप ओइनबा थौरांगलिबा एंड कोविड पु INC की टिकेट फंगहनदुना कक्सिंग SC की INC की MLA अमा ओइहनबा सोरादा अकनबा मवोंगदा कैंपेन चथदुना लाकली अमसुंग मखा ताना चथखिगनी हाइबा वाफम सिंह फोंदोकनखी तरामथोई सुबह मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली मिखलदा 32 वांगखेम असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी दा BJP की मिरेप ओइखिबा यारिपोक विष्णु नाहादगी ओइनाम हरिदास अमदी महाकी वर्कर सिंह हंदक तरानिथोई सुबह मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली मिखलदा BJP की मिरेप ओइनबा थौरांगलिबा खारिबम जीवनदा सवदख्री ngasi यारिपोक विष्णु नाहादा पांगथोकपा BJP की बुथ कमिटी सिंह सेमबगी पांगथोखिबा मिफम अमदा हानगी मिरेप ओइनाम हरिदास ना लाकदोरिबा मिखल असिदा BJP की मिरेप ओइननबा थौरांगलिबा जीवनबु सौगत्तुना पुन्ना चटमिनरगनी हाइबा वाफम सिंहसु फोंदोखी ngasi मफम अदुदा BJP की हाना मिरेप ओइखिबा ओइनाम हरिदास BJP की मिरेप ओइनबा थौरांगलिबा खारिबम जीवन सोशल वर्कर मोरांगथिम जादू कैसाम इबोमसा ओइनाम इबोमबी नानदैबम अचौबा अमदी अतई लोकल लीडर कयाना अथोइबा मैथुंग लेंसिंग ओइना सरुक याखी अखोइना राजनीति यावरिबा असि शक्ति अमदी सेंदान लंबी की नते मियाम की सेवा तौगे खल्लबदी भोट लेप्त्रबसु सेवा तौबयाई लेबाक असिबु मांगलोमदा पुसी हाइरबदी कथोपा अमगा लोइनना राजनीति तौमिनसी हाइना MSME नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर रोबिन ब्लैकीना फोंदोक्रे वाफम असि ngasi मरिरक सुबा ओइना फ्री वैक्सीनेशन फॉर ऑल फ्री फूड ग्रेन फॉर ऑल हाइबा टीम दा लांगथवाल कुंज मखा लेकाई वेलफेयर क्लब न सिंदुना लांगथवाल कुंज सुबेदार लंपाकता पांगथोखिबा थोरम अमदा महाकना फोंदोखिबनी थोरम अदुगा मरि लेनना पाउमी सिंगा हंगबा वहंगी पौखुम पीरना महाकना हाई लांगथवाल केंद्र के MLA करम श्यामना BJP दा चंगलकपा असि तरामना ओई BJP हाइबा पार्टी असि मसागे आइडियोलॉजी लेजबा वखल मानबा पुनमकपु तरामना ओई नेशनल फर्स्ट हाइबा वखलोना मांगदा थमलगा BJP ना पाइखलकलिबा थबक थोरम कयाना ngasiदी तेलब सही मरी मखाई की मतम असिदा हिरम कयादा ओहोम कया पुरकले BJP की लेंगाक असिदी चिनग खुदका मानबा लेंगाकनी मसिमक मियाम
thoina hena khangnaraba wafamni lakliba mikhal asida party na ticket pek lagadi soidnamaki mikhal asi mayoknagani adubu party na ticket piraktrabasu party asigidamak thawai hakchang yauna thabak tawgani miyamgi seba adumak makha tawkigani haina mahakna phongdokhi राजनीति तौरगा मधुना मधु बिजनेस हाउस होना सेंदाल लंबी होना ओंथोरगदी मधु लाइबक थीबनी मसी राजनीति आइबसे मियोय अमगी नत्रगा मिजोय खुजोक अमगी मखोगी प्राइवेट प्रॉपर्टी नक्ति डेमोक्रेसी हाइबसिददी मियामगी खोलाउना ईश्वरी खोलाउने अदुगा राजनीति तौरिबा कांगु पुनमक्सु मियोयबा खुनागी फानबा ओनगदमनी करिगुमतमदा कोइने इलेक्शन कारगा मंत्री ओइरेन कालो इलेक्शन कार मियामगी सेवा तौबुदुनी कोइ टारगेट ngasi manipur dagi goa da chatkadaba veteran sanaroi sing khurai kendragi intending candidate Hareram Subhas Singh na Bir Tikendrajit airport dagi lamthabagi thoram aduda intending candidate Subhas na sanaroi aduda thona happaga loinana saruk yaba chatkadoriba sanaroi khudingmakna iramda manipur gi mingchat purakpaga loinana sanagi medal sing purakduna halakpa mikub adubu ngaiduna leiramgani haina thokna hapki ngasi lamthakiba sanori sing adu goa gi manohar parikar indoor stadium da november tang 38 dagi kun phawa pangthokadoriba amadi banaras sida pangthokadoriba national master athlete championship singda saruk yarigoni hari ngasi manipur da pangthoknariba ministry of education government of india gi makada sinba national achievement survey exam Tengnopal district su pangthokre government school government aided school private unaided school sing yauna school chamaga yankhai taruk da NAS exam pangthokki NAS asi class 3 5 8 amadi 10 gi mahiroi singda tawbani aduga 46 field investigators ga 67 observers ga yauna chamaga tarahumdo staff na NAS exam adu yanchinki Yumthang nariba Jiribam district Manipur amasung Kasar district Assam gi ningthemba Jiribam amadi Bakhal Maitai Khun Kasar gi ahan oiraba myo yankhai romda Mitai Youth Society MYS Jiribam na numit nini chupna koina satuna ningtham tha changlakpa siga mari leinana MYS ki maikai dagi Yahopi Singh khudol tamkre masigi matangda MYS ki advisor Kaisham Devraj Singh na Phongdokibada Maite Youth Society MYS asi English aniga 38 October thada ningthembam amadi Kasargi Bakhal haibakun ani asigi wakal manaba mioi 37 na pullaga semjaba society amani sahi mapung pharakpaga mari leinana khun ani asigi ahal oiraba mioi singda MYS na ngamjaba Yahopi Singh khudol tamjabani haina phongdokhi Jiribam block ki oina hojik class 5 tamliba Mahiroi Singh na lisingani kunithoi da class 5 tagi class 6 tamnaba JNB gi selection entrance exam test da yaunanaba form fill up ki awareness campaign gi lakchabani maru oina mamang sahida Jiribam block asi gi oina Mahiroi yankhai form lawkraga form kunmanga kak submit tawrakhi Jiribam district asi district ama oirabanina masida center na senpam putoktuna JNB sabayai adubu Mahiroi yankhai khak puthoklabadi JNB sabada khara delay oirakpasu yaba maramna Jiribam miyam JNB gi matangda awareness taunaba haiduna tharakpani haina Jawahar Navodaya Vidyalaya JNB Jiribam block ki in charge oiribi aduga JNB Yaralpat ki su oza oiribi Tamphasna Bangsa Tabamna Paumi Singa unaba amada phongdokre gi Jiribam block ki angi applicant sing se haidi form apply torapa se asuki matik masing se yamna nemba last year 2020 only 50 forms khatang submit tawre aduga present na 25 oye
adugi akhoi khitang masi awareness watpra haina ai akhoi Navodaya Vidyalaya Samiti dagi akhoi sigi awareness program ama piruso haina ai Jiribam block sida laksabani November 13 pangthokadaba KSA gi 13 suba mapok kumonga mari leinana Kunaida kathoklaba e haiba thimda ngasi Jenims amadi Rims da blood donation gi camp pangthokri mafam ani da pangthokkiba thoram asida punna miyoi marfuna voluntarily e dan tawki thoranga mari leinana KSA gi president Vidyananda Sukhamna hai miyoiba amagi punsida khwaidagi mamal yamba posak ama oiriba e haibasi tasengna leige yonge haiba phangde aikoina pangningba mateng kaya pangba ngamdrabasu aikoina ngamjaba idan tawduna khudong thiningai oiraba amadi i darkar leiraba miyoisingda mateng tawsi haiki masi aikoina huji hospital da layeng duna leiriba patient singda adu i darkar leiriba miyoisingda i gi awatba ko matamda kharada urusu aikoina me ngamjana na ba KSA thoni pisareba i kujo khara sina nawan yamlaba me bi thawai khara du su kanma ngamna na bagi adugumba chet po wakalo namaga loina na haiba koi i katuk ko bi thoni se koi foundation de mari leina na pamthuk sabani Relief Center for the Welfare of Differently Abled Manipur amadi Ratnapit Education Guwahati anina ngasi karam awang lekaida haukiba tang amada pangthokkiba tha mangagi handloom entrepreneur training da saru yakibasing adu ngasi assessment pangthokre ngasi assessment adu da sai graphics ki staff sing amadi center asigi Vikram Mayengbam project consultant amadi official kayasu saru yaki hairiba training asi NBC FDC amadi HIMCON Shimla gi makhada pangthokpani loinana assessment asida maipaklabasing adu training stipend oina masa masagi account da lupa lising mga hapaga loina training certificate su pigani ngasigi assessment adu sai graphics Malbia Chowk Jabalpur Madhya Pradesh na conduct tawki Manipur Commission for Protection of Child Rights na school hanglakpa asida mahiroi sing na thengnagadawriba khudong chadabasing mayok nagadawriba asida Mari Lainaba Department Singa Punna Thabak Tawminnabagi Tangai Phadaba Leigani Haina Commission Asagi Chairperson Manibabu Purailapam na Phungdokri Social Welfare Department da Leiba Commission gi Office da Pangthokpa Pawmisinga Unabada Mahakna Hai School Kaba Haugadoriba Asida Tongan ba Hiram Kayada Angang Singda Khudong Sadaba Mayok Nabagi Phibam Leibana Sarkar gi Transport Education Amadi Health Department Singa Commission asiga punna chatminnaba ama yamna mathautai masina tholakadaba problem thengnagadaba mayoknagadaba ngamgani phungdokhi mahakna High Commission asigi tarasuba Foundation de samna pangthokhi loinana commission asina Swasthya Bharat Mission gi makada Swasthya Pakwadi gi palgi saru ama oina Anganwadi Center amadi Children Home Singa Lunan bagi awareness sing Zataki Haina Phungdokhi Akogi Channel Commission adagi social welfare gi kenu leire adagi akogi educators na transport regale jila ko bangan ni je han pa kun birma kenu October do jilba kan thapi adu ju amuto do ni sakana tri ni to we aya ke nam adu system Padma Shri awardee wrestler Birendra Singh na Haryana ki Chief Minister Manohar Lal Khurana ga unaduna lengak na nata thirba sanaroi singi damakta achumba tawbigani haikiwa wapam adugi matang da khanakre maming leiraba Birendra Singh na Delhi da leiba Haryana Bhavan gi mamang da mahak kumna nata thirba sanaroi singbu Haryana state na sakhang biduna mateng pangnabugi damak demand tawki Birendra gi mayamba Ranbir Singh na haikibda Lising ani taratareta Haryana lengak na Birendra da lupa crore taruk pigani lautoki adabu senpham adu Birendra na phangdri Birendra Singh na haikibada mahakna Chief Minister Khurana ga unakre Chief Minister na mahakpu Padma Shri phanglakpagi ikai kumnabu utki Birendra da asoiba kari tawkhrabagi haibagi yengchinnaba committee ama semlagani nahak justice phanglagani haiki
हौखिबा चहीदा दिल्ली दा थोखिबा रायट मनुंगदा सरौ सिंदुना मियोय अमा हातखिबगी मरालदा मियोय मरी मिहात सिंगनी हाइना दिल्ली की कोर्ट अमना चार्ज तौख्रे लिसिंग अनि कुनगी फेब्रुवारी 15 दा अंबेडकर कॉलेज मनाक्ता दीपक कव मियोय अमाबु अनवर हुसैन कसिम शाहरुख अमसुंग खलिद अंसारी हाइरबा मियोय मरी असिना फुदुना हातखिबनी जजना हाइखिबदा केस असिगी क्वाइदगी मरु ओइबा साखी ओइबा सुनील कुमार ना कोर्ट हाइखिबा वफम सिंगदी फेब्रुवारी 15 दा कदमपुरी पुलियादगी मुस्लिम मरीना अल्लाहु अकबर हाइन लावरदुना पुलिया गोकुलपुर लांथोकनब होनकी हाइरिबा मियोयसिंग अदुना दीपकपु फारगा मिनुंगसी यावदुना फुखी ड्रेनगी मतुंगदा लैबा फकलांग अमगी मरुमदा लोतुना साखी अदुना थौदोक अदुबु मुन्ना येंखी मियोय मरी अदु महाकना मसक खंगबसिंगनी हाइखी मतम अदु नॉर्थ ईस्ट दिल्ली दा फेब्रुवारी 2010 दा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पु याबा मसुंग यादव सिंगी मरक्ता रायोट ठोक्तुना चथखिबा मतमनी रायोट अदुदा मियोय कुन यांखैगा हुमदोय सिखी अदुगा चात्रेट हेनबना सोकी हरी अरोइबदा मरोय पाव अमुहन्ना इम्फाल फाउबा गैस पाइपलाइन अथुबदा तिंगदुना स्टेट असिदा गैस सप्लाई तौबदा अपनबा लैतबा स्टेट अमा ओहेलगनी हाइना चीफ मिनिस्टर ना फोंदोखरे मणिपुर दा हौखियो पुंग कुनमरीदा मियो यांखैमा नौना कोविड-19 पॉजिटिव ओइबा थिंगनखरे IGAR साउथ ना सिंधुना मेगा मेडिकल कैंप ngasi हुदोखरे लोइनाना पद्मश्री बीरेंद्र सिंह ना हरियाणा की चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खुरानागा उन्नदुना सानरोइसिंगबु mateꯡ पांगबिनबगी मतांगदा खनखरे ngasigidamakta paudam pijo matang si losinjare mejeng tabirba khwai punawpu amukahna khurumjari।